demand jibu maitai ne pigada bro separate administration union territory in the form of legislature haje maitai ne pibi abana te center na togda na tro adu pibi UPB ganu haiba pibam thokpa thokta badu center ki wisdom da lere adu somda na maitai phuraga maitai halaga che haugi ba thamu parabra Si kanta adana anga ma kasungano gi togi betu toidana matu personal wena hat padu nati kaino ma sagal limni mete sawna ba so that mete na sawdana kuki ama mo hala abudi esadi yama koi bu tan thok pere koi si ana victim card paina ba torak pana ba aduda mete na khang ba de ge adudi tawro ma si kokki lani haino ontho imna ba ko adugum megi mongda sida so moi kulai pai ba kharana loina mangna na tabako kharana sagal libjala haide territorial kanase union territory in the form of legislature bisa manipur thogai ra to goda bisa akoina constitution ge article chahum hum phum doi asina adu mai agreement ta bharat yaugi ba aruga treaty mada yaugi ba chingdi akoigi article 3 se apply to be yaroi haidana akoina haibasida bharat sarkar na su ya masi khangya ba adu de yaroi da report sida anyhow akan ma pressure piraga samudra me ayta dalana ma sabiyo aibasi oiroi da phoni dala adu yunumi punong cholo na tholo si yaroi da phoni adu demand du di ya ba ko demand du di ya demand do yari se mi halaga demand to budi adi aba adu di ransom gumala ane aba pataba aine yada bu olane aba demand is di chumni political movement adu di democratic movement kolai paida ba article 19(1)(a) (b) na yaba si na yaba adu di to godam ne aba adu ki porda to mo ki demand yaning da bu ki wal to ga adu na tana mi halaga separate administration to ne sim sumoi o to roi da na article so mum pum do bu thamu ne mi halaga demand di tan me yaba na te aina so du pi su yaba na te ba adu gumba mayam adu leibna phangaroi da ba leibna atam na agam na kan ba mong da tore ga mete si sauna ba adagi yoji khamchan gi government si manipur pumi gi government ni ko BJP gi government ni khamchan si mete ojar ga su mete na te ma manipur gi chief minister ni namsa ki gwendo kuki khaki di buti sem na te whole manipur gi ni adagi losi di kodo naga khaki na te manipur pumi gi na ba aduna sigum gi podama laibasida masi thugai na ba mioi kharana lamento henba manipur thugai ba pamba mioi kharana tawraga ngasai nang sa haiba FNT se Frontier Naga Territorial Authority gi mong di sida puselapadi nungai ko hoi hojo jemang tawbi wab de lete ko nang Indian Express na mana sarga mo gi source am de ijabu orme ya madu tawdane hekta ko na lalak si di irang among sagatna FNT yaroi yai ga hana mong tawru gi chuma sang chade aduga sai 강자들 없어서 다나 할 점이 나갈는 게 쇼가 그게 걔네 모이다 내리바 아주다 프런텔 나가게 테리토리얼 어토리티 셈에 알가 거의 쿠키 테리토리얼 셈 뭐지 오 톡들어야 받고 마두 또보다 나가나 못음이 레거드로 아디기 방안디 난 와라마 하이 그래 거의 나가면 암네 방안 매암네 시기 마땅네 감나나 바니 따라이시 쇼가 거의 와리부터 자나보다 메테게 나가가나 쿠키다 separate administration pigaru tu koi pangal khoni yaro harim ni praman bo ba kalo khudi mana ya ba ma sangadori ba po ne ba maram maduna asigi plan te upona ma to ga sai state government sina gadori ba Indian armed forces mayam se security forces mayam se aina chu toina haigre in aid of the civil power civil authority the mateng pangna bulak panaba moiche nakal me gi michang changna banate natraga anime ki michang changja de na hage da banate ba moidi state government gi civil authority gi district magistrate deputy commissioner ki makadali be district se masigi policing na operate torpada madada yawgadam ne ba police na operation tore tawgadam ni police na me pare yawgadam ni police na ka bangam dam moina ka gadam ni aduna in end of the civil power se sin hangadam na aduna ne sai na mamang la hari ba adu migi operation tawba asigi
와 칸나비기 마곡세 집 미니스터는 오이게담나바 유니파이드 커맨도 알 카르마이나 카프카니 카리 타오그니 카르마이 파루니 콜루니 하이브두디 폴리스키 아미기 어토리티 모이마센 그룹 레자란 바봉 하이디바 컨플릭세 오버롤이나 마망아망가수 카라카 좀 스마인 토키바 다시nek 퍼포먼 레이레 두카 슐레이타바 타우도 엄데기 짜우 톨럭타나 후직티 유 마야마 마이타다나 이랑시 파다나 무헛나라수 아마카 냠타바 야단 레이디 컨플릭세 바봉 카마인 우비 그렇게 아이나 칼람바드니 나나 하이로 오이다이나 칼마니 쿠키 땅쿨 컨플릭 인 오클 시대 아무럼다 잠미 하이버디 컨플릭트 나테고 바이런스 나테 시기 마rum다 카리노 칼을 레이브라 하이버세 하우지케 9 페브루아리다 tawgiba iriiba aduga February mangada Delhi da toraga Amit Shah ga Nagaland Chief Minister yauraga tawgiba Frontier Naga Territorial Authority FNTA haidana Councillor Authority nipu leiba plus nominee ani mahapa nipu nitoy machi legislature gumna sakti piba adagi leiriba MLA kunmuk leibumale district taruktugi aduna koi ex officio member oina voting right leitaba member di oiba adu migi 62 gi body ama semba maduna legislature gi financial gi oibo autonomy Karachao piba within the state of Nagaland. Haidana ama Article 371A ni adada tawgi report ado hujiki hariba jaga sigisu yam sothaba jaga di oiba madidi Nagaland gi chief minister nasu Nagaland government any party nis loin mag yaba hujiki hariba any nepona tawriba jaga che frontier Nagaland gi oiba saruk che another magi autonomy ama PBG type on the Toba, the same state ama Pire, Yenan territory Pire Hybudi Nataba within the framework of the Nagaland Assembly Makadaleba, Nagaland Gominga Buditum Lainaba, Tongana Center Degi, Pesa Tongana Pangba Maduchai Tararum, Chanagadaba. Adu Migi Port Amalegi Bedo, Aduda, a Kogi Manipur issue. Ministry wasak tringi mamangda adu bagi understanding ama adu magni de haidaba no issue politically solved tawani tawdabu matangi lakadu riba 27 election gi matungda oina tawse matam khara tengdi lausi haibu megi manbamong ama laibse masige phaba phataba adu lakhini madugi ma reaction tawgina adu ma tawu tare na haibada chumi Manipur Thugai Babu Dinate. Adoraso Manipur gi Manungda Kuki Kaktagi Oiba Adukuma FNTA type of peerbody. What about Naga? Nagadi Kari Maharakani. Atopu Gurupti Mukare Harakani. Aduna Adu Migi Mongado Mongdo Taro and Kali Hojimaki Kari Oigado Rimno Article 371C. Manipur Gisa Article 371C Nabako. Hilera Committee Tamba. Adudigi Autonomous District Council ka thamma khotpaina hairibdo koina hoji phawbada mayamna yariba musungai koina so kanna hairisi Autonomous District Council the chapchaba power pio 100 ki manunda 30% dang piriaba Autonomous District Council che adu election bawu chai manga taruktare si tawraktara banaba aduna Autonomous District Council che 50% pibada ai phanam 50 natine 10% pigo somnajo panchayat ka jila parishad ka jo 10% pigo adure MLA singe amu mogi rai leite ga gaidana maduda di tribal MLA adure tamge MLA si chamane ba panchayat jila parishad ta hena power period di tamge MLA singe khodong chaba hantharani adure ching da ADC da power hena period di singe me hana ex minister amana wahai bani ko ye marup kuki minister amana adure MLA singe karisani haibugum megi pot amada leireba aduna adugum batubaduna ADC da shakti piba panchayat piba municipal council shakti piba aduna koi punamona yagada pot amana ba adu natabada Nagaland gi tawriba type aduda tawba kanda kuki pen nambi tamuktagi ti tawba maroina kulai paiba maitei halaga
Union Territory Tanba, Adugum Purupado, Adugi the Mukta, Tona Yangagati, Matu Aran Bama, Oiganabako. Adugi Matan to the Kalikalamona, Togudum, no idea could over Pangde, Jomnigi in the Express, the Saurak Pama. A Pentiaga Manabia, Hybetu by Port Amalay, to like Colonel Lamsilum. But now, Jose, the Tana Torjin and Tang Taretagi, no Pamasama, Tankul Pamasa, staring on Sun Hybra. Subject to correction, and Upamasa, when I could know within Upamsa Haitare, Cheney Puni toy, Rom Shuraba, Litan de Gi, Asi, Cookie Guinea Haiba, Adumba Kanglu Karana, Mabu Puba, Kachunataba, Metarama, Wivedaniko. Adumagi, Duda, Madu Kanglu Anigi, or no Uhalanabo Honaribise, pre planned Tobra, hiding on Saigi. Epenti Gise, with the separate administration in the form of Union Territory with legislature. High Mesida, Saga Matu Bamba Yaninga, Epenti types of Yaninga about the Karakana de Manto Ragadi. I call you Topama de Manto of the Pistolam de Pangidana. Mamma Primister I Jorna Hayaba. I told Mamaga Mendegi de Manto Carino, Pistolamata or Supangidana. I would give type to that to Tonaba. Haliba, Kukilamento, Henba, Kanguchina, Kukilo, and Monanatra Soko. Adumigi plan a Matorega, Chautok Naba, Karatoraga, Madukalo, Animaki, Cookie, Tankul, Nutraga, Cookie Naga, Haidanaso, Haidabaya, port individual Kara, individual Amaniga, individual Kangu Karaga, Tonaba, Aduda, no me Piraga, Toruba, Duna, individual do Mayamgu and Sandora Port, Amasu, Heleba. Aduna Sigi City Sarkana, Koina Yananda, Kemsan, Gana, Government, Koina, Hosipabudi, Mawunda, Kitism, Penning a litre, Apabada, Kona Satauri, Tosutor Kanan Kali, Magi Mantri Mandon Shake, same give the Iri, Mangani, Taruni, the Iribra, Lukatang Iri, the Chapsaba, Action Chair, Asilower Kanan Kali, Aruga Sigi, Ladyba. As it is spark neglected, burns the house. My PM section, who the Yum Sakodo. Adu Ohendanaba, Sarkargi, a quick home department na, Marina security processing na, under the able leadership of Sri Kemchan. Adu was the Tamaso Haning, Sri Kemchan na, Honorable Anomuchi Minister na, Magi Loyan or the Shi Mai Makada, Labani, any home minister to Mochobam, the Piragasu, Chi Minister Sipun Makimako Nidra. Ado Aragadi, Masigi, Kogi, Indian Army, the BSF, the security forces, the military forces, Lady Mamse, Masipula, Punchalapada, my Mageton Tonga, leadership among Laban head among Labanina, Mamma Tokpa, Morkana, Bakonama, my among Labiai, Aduna, among the Yahona, Unified Command, higher than Indian Army, BSF, CRPF, Assam Rifle, then Manipur Police, Asina Chengba, my am say, Masiga Apunba, Chukli say, Command say, Masiki Chairman say, Masi Chief Minister na Oyaba. Adubu, Mamangi, President Rulgi, Mamang da Leramba Gomen, Adu da Deep, Atopa, Kuldip Koba, retired IAS, IPS, sorry, Begoldegi, Lakpa, Bunda, Chairman Chief Pitu Eaba. Security advisor to the Tongana, Levi, Man Security, or Bapota to the Chief Minister na, politician, Kangwayabanate. But under the unified to get commando. Commander in chief, I say in the President Oina. President Chapsaba, Kanoge, Chipagi, Madam the Kanta Kang the Vaya, but a supreme authority do. Commanding authority to President Paper Sumaina. Unified commanding authority do, Madu Chief Minister da, Chimission Ogadabni, Madu, Hosiana Bobamishina, known as Semabra, Sem Dribra, Dumadi, Kang Dreco. Karima Sem Dribu, Aragati, Madulo Silaga, Chief Minister, Honorable Chief Minister Kemsana, Unified Commanding Shanman from Toyaba. Aduna, Sigi Lady Besida, Narang Nahan, Nini Huni Sujele, Tang Taritigo, Dini Panma Pantara, Humni Hangele, Rangasi Sunga, Euxu, Makacha Tabagi Pautai, and a Yum Kuntaram, the Kuntra, the Yum Nipu.
तवना बहुत साइड की अदुगा तंखुल की युम चिंगना खरे हन सोकपरा अदुना चिंगबा तौरी अदो असिदा कम्युनिटी अनि की ओइना लाक्त्रिङैदा लान्दननबा अखोइना अनिमक्तसु कुकी की कांगलुप्तसु अदुगा तंखुल की कांगलुप्तसु कोइना अपील तौनिंगी कछु लेतबा मचा अमदो अदुदगी स्पार्क नेगलेक्टेड बर्नस्टा हाउस अदु ताहनगुमसी थुना लोसनबा अनौबो गमेन लाकपा हौजिकती लंबी चटपा याननबा अदगी अमगमग चतोक चसिन सुचानपुरदा कांगपोकपीदा मोरेदा चटपा यादरिबा अदगी कुकीसिंगनसु कुकीसिंगदी अथिंगमा लेतेको ओनबो चीफ मिनिस्टर लाउथोकरे हानसु कोकोमेना मुकोना फोक्सना अदुगा कोई सिविल सोसाइटी सिंग मारा पाइबी सिंगना कुकी लापदा कनागुमंतना प्रोटेस्ट तौदे तौगे चो हाइद्रियाबा अदुमंदर चीफ मिनिस्टर ना ngarang nan jo हाइगरेदना कुकी जो सिंगना दरखा लेबी मतुंगना अना लेंग बगो ओरो लापदा कोई निथि जना प्रोटेक्शन पीगनी हाइदना अदुगा वासकपदा सो खोइना नमसा की गेना कनोदा दिल्ली दा लेबदगी अदुदा कोई ऑनलाइन दा वासक चरगसु अखोइगी कनोगा एलएम खौतेगा मोरसांगलुरगा अनिमक्तो वासकपा गवर्नर की दा अखोइ लेबसि टीवी दा अखोइ दा थेंनायबको अरो कोनबुदी असेंबली दाबुदी वर्चुअल उना थोरबसु अदु माइना तौबसिना तंपाक्ता लेरिबा असिना कुकी की मायोक्ता तस कुछ कइनोमा हाइबो खोटपि वफम दि लेत्रे हाइबसिमदि ओके अदो आइना मैतै नेदर मैतै की मिचंग नते जनरल ओइना मेजॉरिटी सु ओइबनिना बिग ब्रदर के रोल लोबनिना सिदि नेंगाइ छु लेते यसु लेते अदुगुमना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर magna ऑफिशियल ओइना अपील तोरेदना यस यू मे कम हियर नोइन लापयानी नतुना मसो ओलोय हाइबी पोट असि लाइबनाबा सिगी हानबा राउंड सिदा सिगी फिल्म सिदा सिगुम्बा मचा खतम मुकनबा मानबा खोनबा मानबसिना अदुगुम्बा अदुदा खुलाई पाइबा मैम यावसलगा नकल अनिमकी तौनरगा तौनम तारदी हे न पाक्थोक साउनोदना कुकीगा ना मैथैदा तौरम सुमाइना मु कुकीगा नागागा अदुमक्ति ओहेनिंगदेको अदुमी फिल्म नु ताद्रिङैदा सरकारनसु आयरन हेड नमा तौरगा सर्जिकल स्ट्राइक तौरगा मफमदो अनाबा सोइबा मफम अदु खक्ता तौबा तै सोहंदबा सर्जिकल स्ट्राइक आइसे नालिबा जगह अदुइदुदा पंक्ता हलगा तो कनो स्ट्राइक को ऑपरेशन दो तो हाइबनेबा अदु माइना हजिकि लितानी की जगह अदुदा निथि जन तौरगा मसे मारा लेबा राना होई तौबा एक्ट ऑफ टेररिज्म तौबा अजे फादना पुंदना आइन गोइबा थबलो खत सुमी हाइना हानबसमेंट याम नुंगाइसे पबुंग याम फजन थंबिरे अकोइ हुजि कैसु लेतबा पोसिदा अकोइना पाकथोक चौथोक हनिंग चौथोकलक्नबगी मरममदे ओहन्दबा जिकि लेंगाकनसु मथौ ताबा सिक्युरिटी सिंग थाजिनदना मदुदा अकोइगी मखा तान सन चौथोरक्तनबा याम थुना मसि लाक्सननबगी तंगाइ फदबदु लै अदुना इचम चमना हाइरिबा कन्फ्लिक्ट सी याम चम्बा अनिगी कन्फ्लिक्ट अमा ओइना उबा याब्रा नत्रकांदा अकोइना पबुंग स्तंबिकेबा इज इट अ प्री प्लान और अंडरस्टैंडिंग अमा खकी ngasi kanoda haina follow up line akoina hapet naineba yabai matang si tarik mari da koi lengak sembagi wafam se tawre langnare aduga tarik manga da aduga koi floor test tawre aduga tarik taruk tani ngasai gi FNT gi port si tripartite agreement ama yanara kan autonomy pi be wafam si Nagaland gi district taruk ta leire aduna tarik map security force ki sensai pabung na sai pabung iron hand ama tawraka sasat tawraka lotion han be yabani habdu swai gi matang gi pabung gi mot bi pabung hojike saya mai bona so haiduna khoi masi kanglo bani go ino ugunu si lamen to hen makhargi oina uraga kanana chummana chumdabna aduna lijarani ko sede koki ga tangkol ga taunare adege naga ga aduga taunare habiki question do nate furup tu gi mioi khara aran ba tauba mi gi kaina na ba tawsi maitei marakta chu leigani naga marakta chu leigani koki da chu pangan da chu nepali da chu any human being sida leigana ba ko akon act of terrorism thingadam ne na haiba chi terrorism che adumba naga gi terrorism koki gi hindu gi maitei gi haiba leite ba aran ma tawdo yes mi phuba chaiba hatpa mi amuki hanba khanba adumba tawba mioi ching ado adubu ne ba ko aduna akhoi June 18 gi da achaubu thodo ma ceasefire agreement do koi without territorial limit haire haidana
NSN 아양바 바로 सरकार के वाले छानव तो वो नागा वर्सेस मैते वर्सेस नागा तो दे देना गवर्नमेंट इंडिया तो तवी नागा मत के मतु नाम सोकते नागा युगाउबा मन मैते युगाउबा अमगा अनि खनबदा नंगना दु तवी हाइबा दु मन थोदो अमत थोकी देबा अदुगी दंतरी जो 19 छे याम थागत निंगी नागा इचिल नाउ चिंग खरना सुमाइना विदा तरतम जे काजे बि थिंनिंग नो मसी यानिंग दे हाइबा लेजरगा सुको नागागी मथक्ता तौदे गवर्नमेंट इंडिया की मथक्ता तौई अदुदा होजिकी येंगरगदि हेक्ता मन फुनबा चैनबि ओजारि सांगसि याम वायबको अदिचे खोइ माइबोनसिसु अमनि मतमदुदा फोन यामना तौरपसे असे सुमाइतोना जेरुं कांगमुदा दुदा चेंग पो थिंगे अदु तौरेदा तौरे ओजारि सांग याम तौयाबा अदु हाइनिंगि बर्थदि मतम याम फजन चथेबा हाइबदि NSN आयंगी मी अमतदा नत्रगा नागागी मी अमतदा सोकते गवर्नमेंट इंडिया ना लाना तोक्सिन मिरे कोई बु थुगाई बिगदौरे हाइदना खनमदेगे नागा के कोई यंगथिना हनगदौरे कोई दि नुंसिनबनी हाइबिसु उत्पोने तौगे अदुगी मोंगदो अदगे अमसो हनीना कुकी चिनलाउसिंग सेपरेटिस्ट मणिपुर थुगाइबो पाम्बा डिमांड तोरिबो कांगबुना मी हालगबु डिमांड तौबुजिबु कलम तमना फंगमा याउगे Demand jibu maintain a pig the bro, separate administration, union territory in the form of legislature. Hajj maintain a PB Avanate, center not over the natro. Other PB, UPB, no, high people talked about the center wisdom the lady. Other home than a maintain Puraga, maintain Hatlaga, chair, however, Tam of Parabra. Isi kantra idana anga ma kasunganogi togi betu to idana madu personal wena hat podunati kainoma sagal limni mete sawna ba so that mete na sawdana koki ama mohala abudi esadi yama koi butan thokpere koi ji ana victim card paina ba torak pana ba aduda mete na khang badege adudi tawro ma se koki lani haino ontho imna ba ko adugum begi mongda sidasu moi kulai pai ba kharana loina mangna na tabako kharana sagal libjala hadi territorial kanase union territory in the form of legislature ibse manipur thugai raga togoda bse akoina constitution ge article chahum hum phum doi asina adu me agreement ta bharat yaugi ba aruga treaty mada yaugi ba chingdi Article 3 say applied to Yaroi, Haidana, Koina Haibasida, but it's a kind of Yamasi Kanyaba. I do the Yaroi the policy that anyhow, I can more pressure Piraga. Some of them are the Dalana Sabi, I wish oil the Ponidra. The enemy Punotola told us Yaroi the Pona, the demand of the Yabako, demand of the Demando, Yarib me Hatlaga. मी हाल लगा दिमान तो बुद्धि आती है बा अतु ती रेंशम को मला आने बा पत्ता बा आईने याद वो अलने बा दिमान ऐसी दी चुम्नी की पॉलिटिकल मूवमेंट अतु की डेमोक्रेटिक मूवमेंट खुलाई पैदा बा आर्टिकल 19(1)(a)(b) ना यहाँ पर सी ना यहाँ बा अतु ती तो गुदम ने बा अतु की पोर्ट तो मुझे दिमान लो यानिंग तो मुझे बोले तो होगा अतु न तो न मी हाल लगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हें ऐसी में सुमोई वो तो रोई तो बना आर्टिकल तो हम पुम दो वो थम्मो ने मी हाल लगा दिमान दी तान में यावन नते आयन सो दो पीबसु यावन नते बा अतु कुंभा माया मधु लेबना फंगरोई तो लेबने ना अतम ना अकम ना कन्बा मोंगदा चौरे का मिट्टी इसी सावन ना बा अदगी योजी खेमचान की गवर्नमेंट से मणिपुर पुम की गवर्नमेंट को बीजेपी की गवर्नमेंट ने खेमचान से मिट्टी ओजर का सु मिट्टी नते मा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने नंसा की केंद्र कुकी खकी दिबुति से नते होल मणिपुर की नी अदगी लुसी दी कोडो नागा खकी नते मणिपुर पुम की ने बा अदुना सिगुम बगी पोट अमा लेबसिदा मसे थुगाइना बा मियोय खरना लमेन तो हेनबा मणिपुर थुगाइबा पाम्बा मियोय खरना तौरगा ngसाय नंगना साहेब FNTA से फ्रंटियर नागा टेरिटोरियल अथॉरिटी की मोंगदी सिदो पुसलपदी नुंगाई को होय हौजो जमक तौबे वाबदे लेते को नंगे इंडियन एक्सप्रेस ना माना सारगा मोगी सोर्स अमदे इजबो ओरमे याय मदु तौदने हक्ता इकोना लालक से इरांग अमम सागतना FNTA यारोय याय गाहना मु तौरुबगी छु मथांग सादे अदुगा साय खंगजदर से सुजा ताना है जुमी नागालैंड की इशूगा इकोगे केने मोइदा लेरिबा अदुदा फ्रंटियर नागा की टेरिटोरियल अथॉरिटी से में हरगा कोई कुकी टेरिटोरियल
मत ओइ थोक्तले याबको मधु तौबदा नागाना मुक्तुमि लेगद्रो अदिकी पांगंदी नान वरा महाइगरे कोई नागा मयामने पांगन मयामने सिगी मतांग खामना बन तराई से सु कोई वाली बता छानबदा मैथे के नागा गना कुकीदा सेपरे मसजन पिगरु कोई पांगन लेखनि यारो हारिमि प्रमाण बोबा कालो खुदि मन याबा म संगदरिबा पोने याबा मरम मदुना असिगी प्लान तो पुनमक तो गा ngasai state government gi state government sina signagdoriba Indian Armed Forces mayam che security forces mayam che aina chu toina haigre in aid of the civil power civil authority the mateng pangna bulak pane ba moi che nakal me gi michang chang na banate natraga anime ki michang chang je die na haige da banate ba moi di state government gi civil authority gi district magistrate deputy commissioner ki makadra libe district che masigi policing na operate torpada maduda yawgadam ne aba police na operation tore tawgadam ni police na me pare pab yawgadam ni police na ka bangam dam de moina ka gadam ni aduna in end of the civil power se sinhan gadam na aduna ne ngasai na mamang na hari ba adu migi operation tawba asigi wa khana bigi makok se chief minister no oigadam na ba unified commando al karmaina kap kani kari tawgani karmai pharu ni kholu ni haibudu di police ki army ki authority moi masen group lejarani operation eradana sumain tawba asidana sumain tawba hai lejarani but mayam madu asigi coordinate tawba hai se ai pakchi ki makok na tawgadam na adu person bigadabani aruga law and order se chap chana state ki akoi ki state government asigi chap chap sovereignty le je ko sovereignty se india ki sovereignty haibiduna nation apun me ki ore state ki constitution na piri ba 7 schedule ki list 2 da piri bado law and order adigi police haibisi state ki nidana adigi lam sijna bagi mong achi state ki nidana punamak achigi supreme power sovereign power se supreme court na bahai bani state le je ba magi jurisdiction gi manung dal le jeri ba peri ba power se machi lokthok pe ade until unless president rule gumba 356 ta natra emergency gumba 352 da to ba natana even 355 to rob da mating pangna na bi da mukta municipal tharak pa kolpa to yarim ne ba marmaduna iron hand namagal loina na masi takhaiba maran thoriba maran leiriba mi singdo yum mai thanariba adagi makata na kapnariba khonaribse masi tawhandana na ba state government gi with full authority will handle the situation se phajana handle togadamni so that adu loiraba kanda togadaba yam leiri khamchan government gi aduda idp sing mayum da hanjal hanbi gi mata lambi chatpa yaba yadabum che lambi chatpi matang se suja tamang ne petitioner oraga high court ta ji pending lerimni ada high court ne ke jaman ge dana judge masing yamda dana judge ahung akta ngai bana adugi mas contrata na ye thoe dana adugi shawri sine ba adu koi marakte petition ma tharaga kali togu yamra court pra hai binu singbodo koi yengdorim ne ba aduna lambi chatpa yadriba idp sing mayum da hanba yadriba sing se masigi sarkar chinna tawgadam sarkar ji thabak se yami ko yam banina hojikti khoni yengi bitari mokhoi da support to bitari aduga asoi angam do heng torakan chimiti lale chimiti tawgono chimiti taw habje khoina haimina bataya ba haidana toraga sumana okulda litana tawriba sidi sarkar na athuba matamda with an iron hand akan makut amagaloina na lotion biu haidana sumaina okay pabong yam phajana thambide pabong na dum lotion ge hai taragadi security ki with an iron hand phajana dum lotion laba form thame hujik te lab che na kuidra ga soi koi gi popular government koi gi lengak sula abani aduna hujik si security icham cham na khana poi tare dum kham do kan da sat sat toraga dum lotion be aba civilian amna dum line hai be aba kari gi lotion be ya da bano asi poi raga di suk chau tholi se kai gi noi pot am lai ba adu taraga di security deployment alone security khaktang na hai ri ba thoi ba thodok si job tok ba ngam da ba adugum ba pot am ko oirab jala aduga
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯦ 2023ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯔꯤꯃꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪ ꯀꯜꯍꯧꯕ ꯉꯝꯅ 10ꯗꯒꯤ 20 10ꯗꯒꯤ 30 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯖꯔ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯦ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯗꯝ ꯀꯁꯠꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯅꯣ